Assalamualaikum. Wih, beres wih. Aduh, bos. Aduh, lala, anu kotor tanah kaki. Abu celatong sogan aja. Benang tanah ngelandu. Nah, terus anu. Anjan lala kotor. Kaki jadi pekun miskin pelamba, mata lamba, benin teko re. Sarung lamira. Seporan na boy, puran nga nih. Kadang ki. Anjan kita seporo padas seporo tibi. Kake abit muka. Abit. Iya. Mayo norok kok ngelak drip deh. Udah mau wih. Iya. Asar buka anu ngelak drip ngangkok ria. Aduh, anjawin kok tang pesing kok iman wih. Kok ya ke Mekah bun berang tahun pesing ya re. Terus Kayak tak gelem ki soki pelamba wih. isi nga ria mat. Lalakotani apal-pal tenggeng akan tenggeng ki laku lemalem. Pakun miskin ki laku miskin, sing marma miskin, tedong miskin, pas tak kenyi ke diken miskin ka kimi. Salah selebere bete to bincol beng landu unkaraten. Nin teng ke wei yo soking ko we ju we chiling ko ju we. Lu silang ko nyi ka we. Tina kah te pura pese bing ko apa ge pura kun miskin ka ke. Nah. Jala cek salaman wi ko akhir wi. Ya Allah, ketemu Bang Ganca, lambak ki akrab. Satenya kok pahinahin na nga ria, ya Allah. Antara nama jalan lain. Banyak cara aku nga apa satya. Ala ko bebe, corona. Tak ala ko nga ria inain nabi Ganca makila soki. Dari masuk aku can ke pasar Sul. Iya. Apa juga? Halo macam awi ruah. Awi siapa? Orang yang timur Roma ruah, kan cara yang tilambo ruah. Saya lambak saya asa ko lerua. Lo iyo. Lulu mayun tari. Ayun tari ruah. Ada di sana ke depan. Wih. Duh, Sun, kakwi. Iya. Ini pangak hari ya kaki setia. Iya lah kalau nga ria lakon na, lakotani. Lah kok apa kiri ya? Pergi tenggang, Hari apa sih serpu kaki ya? kayak kena na kacang. Apa je ngari kaki serpu? Ki namper ya. Ya kan terus, oke, lak na kacang. Aduh, kakirku tak mang lako wi. Dadi ring tani ring tak sambil atani, dadi tak bisa saya ke anu, saya ke kakan benarin na ruah. Ki mo kare na lako ngari pa apa kasi kakana. Lala norongko may norongko. Demma. Gelim norongko. Ya kelem kor hasilkan andi hasil PC de ruah. Ken sara lakon. Iya ti na mong karo. Ongguan gelem. Kusen ko lakutan ni mong karo kin sari dia. Iya ko lagi gelim kaki katon na. Aku bingko itan na pole din na. Iya iya. Kon rongko ya. Oke, siap. Ya ilang kok muli. Iya iya. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Wah. Oh, dek teh. Lu udah ada mendetik kaki sini rangkokku. Iya kala tos dan tos bing kok belum paaring kok salah ko atau dan teh ka makontra ka romari dan na. Apa ring tangan nak senunggu kaki sampai tak laku tak keluar ke talon nunggu kaki. Bukan kok repot wak tang urusan pas cair kabeh siti proyek liya re. Oh. Ada benih bes seri kertas kabeh dia kok sing ngurus. Dia orang mah kapan sih ada tiga kaki sini rangkongku. Ya mau itu kok kala si gua tunggu kaki. Ya mendeti yang kok gerak bulan wak banyak urusan kok repot wak. Iya mau kok ki asalina. Iya, kok lagi ada ya. Ya tungguin mobilnya. Iya dek bingko. Ya, no iklak sona bingko lo bere ya. Iya.
Hili, kau tak nor ayah. Kenapa? Kakek lantar ketibu kena nawak di saja. Deki akela pak lebo dek kenangan ruah. Laki laki bela dari belain siapa di wak di saja. Kau tak nor ayah. Yalah lah mangkat Allah wak di saja. Iya. Kaki ya. Iya, Bah. Tojo, bener. Iya, Bah. Kau adik parlo ba ada nak ba? Kau tahu parlon kakek jauh tardena kakek jauh dari ketapang. Tardena jauh parlona aja dan soko. Guna syarat kakek raja. Gelem kakek syarat jo. Napa ba ba? Ongkuan. Iya, kudu ke tero. Wes cek bala. Kau tahu maksud kakek bentuk cina tardena. Ni beceng ba? Om, paling ilmu kakek tu. Gentok ba? Bani, ada sar sumrentro. Peceren tarkan Korea. Engkau ada tukon paling ampuh dari timur Mekasan sampai bunburan Bengkalan ngiding. Wes kakek lah mulai saya tengok lah tahu perlu kakek lah marah mulai. Setia, jauh. Napa ba parlo bula ba? Trobine boleh. Ba bunten ba? Tro apa dena? Terus oki ba? Oh, terus oke ya. Jika ke terus oke ntar kakek. Mki ba? Are syarat beran boleh ya. Tumbal orang laki bini pokok ki panderaan. Ba, tumbal ba? Ni tokang nyere tumbal. Ba iya. Meteng malam ah. Hingga ku laku malung Jumat kelebon muntak magi tumbal kaki bingko sik tumbal tidi. Siap ba? Iwis kaki soki kan laku. Nyo oniti mulai ba? Iwis mulai. Salima ba? Tak usah. Sekelangkong ba?